Ay, nomkana nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Nonpheta khalo la Ben Mayengani loko finally officially show off yindlu ya yena hi lembe ra 2021. Yeah, so ka siku ra 3 November hi fike hi vona Ben Mayengani a fika a posta yindlu ya yena ka official Instagram account ya yena tanihi sweswi mi swi vonaka kwalano. A hi vona ku yona se yi le ku fuleriweni yindlu le ku fuleriweni as you can see there. Another angle yaleyo na yin'wana angle yaleyo. Ya ku na sa ku ri khale Ben Mayengani a nge za vulavula hi yona yindlu leyi. In fact again ku va vulavula hi swona like officially hi 2019 laha hi nga vona a hetelele ku yi posta hi ti 25 ta May ka official account ya yena, and then a tlhela vulavula hi yona yindlu ka risimu leri ra swingwirigwiri. Hi kona ka risimu ra swingwiri na yo album yaleyo ya swingwirigwiri ya 2019 hi kona laha hi nga twa vulavula hi swona. After that ivi ya ku a nga ha vulavuli nchumu because yindlu a yi jemini a yi nga ha ri ku fambeni ma vona. And yindlu leyi i nge yi nga trendanga, lexi nga endla ku xi trenda i mhaka video leyi yi yi tlanga ka background. Hi yona yi nga endla ku yindlu leyi trenda because i fika a challenge vanhu. Loko hi phikizana tiyindlu vana va loyi loko video leyi Ben Mayengani a nga endlangi i nge swi nga zangi swi trenda ku yindlu ya yena yi jemini because tiyindlu to tala ta jema i nge swi nga zangi swi trenda swi ya helo no va helo swilo sweswo. Yi trendise hi yona mi kuma ku se ha monitor no monitor ku yi fika kwini. Leswi nga endla ku yi trenda swinene, so vanhu lava va cina le mi ni nga va blame because hi yena a challenge vanhu hi timhaka ta pride ni sure ku ta a dyondzi a thing or a two from that experience. Swi nga heli kwalano tlhe hi vona na va Master KG as you can see the kwala ka the comments a fika veka la na flames as you can see the emoji that flames hi yena Master KG SA as you can see na verification mark yaleyo. Leswi vulaka congratulations hi ndlela yin'wana. A kona yi tirheni President Mayengani so hi nga vula congratulations. Mi ni ku tlhela ni vula ku Ben Mayengani president ku endla swilo minkarhi leyi taka yi nga ha endli swa ti-bride swo yi challenge vanhu, a endli swilo kahle hi ndlela ya kahle. Loko ku ri a mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ahee vaseketeri va President Mayengani na n'wina vana va loyi ma yi vona double story ya president se ni na ku chela xilepe ma swi vona xi le ku khandziyeni la mali yo pfumelela vana va loyi ma yi vona ku yi njhani a yi heleli na loko nkani foda la yi heleli yi lehe ngopfu ya tshika ku vulavula ngopfu vana va loyi. Mali yo yimbelela leyi ma yi vona mali yo yimbelela yi ndla chela xilepe la vana va loyi la ka mina mi nge lungi next mi nge lungi ya khandziya se ya khandziya ya president a yena phikizana ti-double story a yena ni mi lava competition a ya ke ti-double story phikizana President Mayengani wa vulavula.